Mwaramutse tariki 11 z'ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2026 Irani ifasha agati kari gahagaze igatikura hasi irangiza gahonja ikoramo uduti duto irangiza dushyira mu itopito barasa ku kabuna ka wa wundi wari waragashinze ka gati ndavuga Leta Zunze Ubumwe za Amerika niyo yamanitse agati yicaye ku kamanura none bisabye guhagarara kuko Irani iyanza gasuzuguro ivanaho icyo benshi bibwiraga yuko gishobora kuyitera ubwoba. Irani izanye ibyo kwihorera bijyanye na kirimbuzi ibi byizera nta muwe waragira nta mbabazi ibyo Donald Trump amaze iminsi avuga ati mugire mercy mugire impuhwe tujye ku meza y'ibiganiro tuze dukemura aya matati dukemura ibintu bibazo bisa naho Irani biteye utwatsi igaragaza ko nta gahunda ifite yo kwemera ubusabe bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika iteguza gukomeza intambara mu buryo bwa nyabwo mu buryo bwuzuye hariya muri Hormuz no mu kigo cya Persi nimba Amerika ikoze ikosa ridasanzwe. Irani hati Amerika kwitanga icyo bita surrender ni mwitange cyangwa se mudukoreshe umuriro tubatikure niyo magambo Iran iri kubwira Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo nibitange surrender mwishe maboko ya Irani niba mudasuye inyuma tugiye gukora akazi gakomeye bize ngo Irani iri gutanga icyo twakita ultimatum ubutumwa bwa nyuma kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho Irani yangije kugaragaza ko ifite ubushobozi bw'ihangana rikomeye kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri make ko ntabwo babafite Leta Zunze Ubumwe za Amerika niba Amerika ubwo ngo ize ubwenge niyubahe icyo Irani isaba niba ishaka kumara kabiri n'asazo bwo hagati niba ibigo byabo byari bisigaye badashaka kugira ngo byibasirwe ku rwego rukomeye bubahe kuri Truth Social amagambo yavuzwe na Donald Trump ntabwo Irani yitayeho ndetse na nubwo bitaye ku muburo Amerika ibwa kiri guhereza iri guha Irani ngirani yumve neza icyo Amerika ivuga bo bashaka urugamba bashaka intambara ya nyayo niba Amerika nayo ibigerageje kubikora. Ku rundi ruhande Irani twakibaza ngo yabigenje ite ngibuze Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugera kuri Irani mu minsi 40 y'intambara ubundi kariyo ntego nyamukuru Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zifite twari tuzi neza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika umugambi zihaye olinga te niko bavuga ngo bagomba kuwugeraho uko zagenda kose none iminsi 40 yabashiranye ite bataragira kuri uranium ya Irani ngo bayigarurire aribo bayigenzura Irani nsigaye rebera mu mandazi byagenze gute ibi ngibi tuzaza kubimenya tubibwiwe n'umunye Irani ku giti cye umwe mu bayobozi bakomeye muri Irani baratubwira uburyo babigenje strategy bakoresheje zo guhabya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Ritari gupfa kwegera no kunutsa amazuru kuri uranium ya Irani byari bigoye cyane bari barashyizeho uburyo bukomeye bwo gukumira imbaraga za Leta Zunze Ubumwe za Amerika kwegera uranium ya Irani bazi neza ko ariwo mutungo wabo ukomeye utuma bubahwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika niyo Amerika rero yashakaga uyu mutungo Irani nayo yagombaga kuhagararaho byanga bikunde ku buryo ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika itagombaga kugera kuri uyu muburo uko byagenda kose ubyumvisha utyo itubona neza ko hari imbaraga zidasanzwe Irani yagaragaje yerekanye neza ko ifite ubushobozi bukomeye mu mikorere yayo kubw'ibyo rero tuje kubyanaliza no kubisesengura tubicukumbuye ngo tumenye niki kiri kuvugwa niki kijya mbere muri kano karere k'uburasirazuba bwa hagati mu kigo cya Perse tumenye ngo Irani Amerika bakitwara gute none ningo ikaze ngo tujyane ku musozo nturemera uti ndabyemeye nanjye ni ubwo uzemeye sinakureka ngo tutegere ku musozo mwaye ikaze nk'ibisanzwe ndumungwa Kamanzi w'Urwanda ikaze. Reka duhere kuri aya makuru aho Irani yazanye ibyo kwihorera birimo ndetse imbaraga za kirimbuzi bamwe batangiye gutekereza ati Irani se ni Korea revenge ikukwihorera kwa ko kudasanzwe nta muwe nta kuganira na Donald Trump mu buryo bworoshye ahubwo niwe ashyira amategeko akarishye kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo Amerika ibone kubona icyo nayo ishaka ariko yubashye ibyo Irani ivuga nyuma y'ibyumweru byinshi by'intambara imirwano mu mazi ndetse bigasaba nko diplomasi hagaze Irani noneho yatanze icyo yisi gisubizo cyayo cya nyuma akucyifuzo gishya cy'amahoro cya Amerika kandi Tehran irimo kugaragaza ikintu kimwe gisobanutse neza
nta biganiro bya kirimbuzi ahubwo ni intambara igomba kuba. Muri make ibyo Leta Zunze za Amerika irimo kwidigadigaho ivuga ko ishaka kuganira na leta ya Iran ngo baganire ku buryo bwo guhagarika matati, ari nabyo benshi bazi neza ko Leta Zunze za Amerika ishaka kuriraho isaba Iran kurekura ibyitwa imbaraga zabo za kirimbuzi, ishaka guhagarika imirwano muri karere. Iran yayisibwiye Leta Zunze za Amerika bati okay, ibyitwa ibiganiro twabikora ariko ntabwo tugiye tukomogeza kuri kirimbuzi, ntabyo kuganira ku bijyanye n'intwaro za kirimbuzi cyangwa se imbaraga zacu za kirimbuzi za uranium, keretse gusa tujye mu ntambara. Amakuru ya RNA avuga ko Tehran yatanze igisubizo cyayo ku mugaragaro kuri Leta Zunze za Amerika binyuze muri Pakistan, ari nayo yari iyoboye ibiganiro hagati ya Washington na Tehran, kandi igihagararo cya Iran gisa nkaho kidahinduka. Raporo zigaragaza ko igisubizo cya Tehran gishimangira ko ibiganiro biriho ubu ngubu bigomba kwibanda cyane ku ntego imwe gusa, ariyo ntego yo guhagarika burundu intambara ya gisirikari ya Amerika na Israel barwanyemo Iran. Raporo ikavuga ko Tehran yabwiye abahuza mu buryo bweruye ko amakimbirane ajyanye na gahunda ya kirimbuzi Iran agomba gukemurwa gusa mu byiciro bya nyuma by'ibiganiro, nyuma yo guhagarika burundu ndetse no kubona garanti y'umutekano kuri Iran. Aricyo gihe bazongera kuvuga ngo tugiye kugaruka none kuganira ku bijyanye na kirimbuzi, kandi igisubizo gishya bivugwa ko kibanda ku bintu bitatu byihutirwa. Mvuga ngo ibintu by'ingenzi Iran yatangaje ivuga yuko yifuza ko biherwaho kugira ngo amahoro ahinde ku butaka bw'igihugu cya Iran. Ari nacyo Iran ivuga yuko niba kititaweho ntacyo bazigera na rimwe babwira Iran. Dore ngibi ibintu bitatu Iran yashyize ku karubanda avuga ko ari by'ingenzi cyane kugira ngo amahoro n'umutekano iboneke. Icyambere Iran isaba muri ibyo bisabwa ni uguhagarika burundu ibitero bya gisirikari. Iran inashaka ko ingufu z'umwihariko z'ibitero ku butaka bwa Iran, inyungu zayo n'inzego z'ubufatanye cyangwa se abo bafatanya harimo na Lubani ubwo ni kwa Hezbollah, ibyo byose bihagarikwa burundu. Bahagarika imirwano muri Iran, bahagarika imirwano ku mato yabo ku nyungu za Iran, bahanagarike imirwano kuri Hezbollah muri Liban. Icyo nicyo kintu cya mbere Iran isaba. Bivuze ngo Leta Zunze za Amerika yihaye kudigadiga ikavuga ko igiye guhagarika imirwano kuri Iran, isiga komeza kurasa kuri Liban hari Hezbollah. Ntabwo rero Iran izigera yituza ngivuge yuko igisubizo cyabonetse cyatuma bajya komeza ibiganiro wapi. Icya kabiri Iran isaba ni ugusubizaho kohereza ibintu ibizwi nka shipping. Iran iravuga ko amasezerano yariyo yose agomba kwita ku mutekano mu mazi mu kigobe cya Perse, cyane cyane mu nkengero za Hormuz, ari naho hasigaye hari ingorane zikomeye cyangwa se abangamye. Iran yavuze ibindi yavuze na mbere ngo yiteguye kongera gufungura Hormuz, ariko gusa niba intambara irangiye burundu, hanyuma shipping cyangwa se uburyo kohereza ibicuruzwa bigatambuka, ari nako kandi Leta Zunze za Amerika yemerera nanone uburyo kohereza ibicuruzwa bituruka muri Iran bikagenda, ko bijya gusa mu ngingo ya gatatu. Nibihano bigomba kuvanwaho ndetse no kuvanaho ingamba z'inkumirizi za Leta Zunze za Amerika ibizwi nka US blockade. Iran yashaka ko ibihano za Amerika, amabwiriza y'imari n'inzira yo gukumira ibicuruzwa byo mu bwato bihari muri iki gihe byose bivaho. Ntagire igihano na kimwe cya Leta Zunze za Amerika gisigara kuri Iran. Ntagire ibwizwa na rimwe ku bijyanye n'imari bikomeza gukora kuri Iran. Ubukumirizi bw'amato ya Iran aturuka ku byambu najya ku byambu bya Iran bwashyizwe na Leta Zunze za Amerika muri ikigo cya Oman bigomba kuvaho bikarangira, kugira ngo Iran yumve neza ko noneho babantu batangiye gutekereza uburyo bwa deal, kuganira noneho n'igihugu gifite uburenganzira bwacyo. Naho niba Leta Zunze za Amerika zishyize agati mu ryinyo zikanga kwemera icyo Leta ya Iran isaba, zikanga ubwo busabe bwa Iran, nta kabuza Iran nayo izakomeza gukoresha umututu w'imbunda, gukoresha imbaraga zose za gisirikari ikomeza irwane. Ibyo guhagarika intambara, ibyo guhagarika imirwano ntabwo Iran yiteguye kubikora mu gihe Leta Zunze za Amerika zitubashye ibyo Iran isaba, ibona ko ari ingenzi cyane ku busugire bwayo ndetse n'ubudahangarwa bwayo. Mu gihe Amerika yabikomeje kwirengagiza ibyo by'ingenzi, Iran nayo izirengagiza icyitwa kujya kumeza ibiganiro ngo ihuze na Leta Zunze za Amerika. Ukurikije rero icyo Iran isaba, ntabwo wakemeza ko Leta Zunze za Amerika yitayari. Iran nakomeje kugaragaza ko yiteguye kongera ibikorwa bikomeye bigatambuka muri Hormuz, ariko ari uko intambara irangiye burundu. Kivuzo cya nyuma ibyo byose bikagonjyana n'ibihano, kuko Iran ishaka ko ibihano byose bya Amerika
amategeko agenga imari n'inzitizi byose bigomba kuvaho kuri ubu, hanyuma Amerika igatumira Iran bakajya komeza biganiro. Ntibizwi niba Amerika izabyemera. Intambwe iheruka ikurikiye ibiganiro bikomeye hagati ya Amerika na Iran byabereye muri Islamabad ya 11 na 12 Mata, iminsi mike nyuma y'uko Pakistan ifashije mu guhuza amasezerano yo guhagarika imirwano muri iki gihe. Bivuga ko ibyo biganiro bitaje kugera ku cyo byari bigambiriye, ku byo abategetsi ba Iran bita ko ari iby'abanyamerika basaba cyane bitagomba kwemerwa. Noneho Tehran isa nkaho yongeye gushanya umurongo utukura ugomba kugendwaho na Leta Zunze za Amerika. Ratanzwe umwe mu miburi ikomeye nyuma y'aho ubwato bw'ubucuruzi bwakoreraga hafi y'amazi ya Qatar nanone bugabwe igitero. Iyi nindi wavuga ngo nundi murongo Iran yagaragaje nyuma y'uko ubwato hafi ya Qatar bugabwe igitero gitunguranye mu majyaruguru y'Iburasirazuba bwa Doha ku ya 10 Gicurasi ku munsi w'ejo hashize. Tehran ubu irimo gutera ubwoba ibigo bishyira mu bikorwa ibihano vya Leta Zunze za Amerika zafatiwe Leta ya Kisilamu Iran. Umuvugizi w'ingabo za Iran Mohammad Akmarnia yavuze ko amato ashobora guhura n'ingorane mu gihe yakwambuka umuhora wa Hormuz, inzira nto y'amazi ikomeye ku bukungu bw'isi nk'uko bivugwa n'ikigo cy'itangazamakuru cya Tasnim cyo muri Iran. Iri tangazo riteye ubwoba rije mu gihe hari ubwoba bwinshi bw'uko ahantu hakomeye cyane ku isi hashobora kuba intandaro y'ikibazo gikomeye ku isi nanone. Ngo byatangajwe n'itangazamakuru ryo muri Iran, abashinga amategeko i Tehran barimo gutegura umushinga w'itegeko ugamije kwemeza ko Iran igenzura kandi igacunga umuhora wa Hormuz mu buryo bwariza amategeko, apana no mu buryo bwa gisirikare gusa. Bivuga ko iri tegeko riteganijwe rikubiyemo ingingo zishobora kubuza ubwato bwo mu bihugu Iran yita ibihugu by'abanzi ko ubwo bwato butanyura muri inzira y'amazi ikomeye. Umuhora wa Hormuz urakomeye cyane, ukaba umwe mu mihoro ikomeye cyane y'amazi ku isi inyuramo petroli nyinshi. Hafi 1/5 cy'ibikomoka kuri petroli ku isi binyura muri umuhora wa Hormuz. Ihuza ikigobe cya Perse n'amazi mpuzamahanga. Uyu muhoro ukungahaye cyane ku kunyurwamo n'amato menshi kuko ubwo bwato bwinshi babuvuye mu bihugu z'Abarabu bisanzwe bitunganya petroli nyinshi. Iran yakomeje gutanga umuburo w'ibikorwa byo gushyira igitutu ibihano n'ibikorwa bya gisirikare kuri iki gihugu bizagira ingaruka mu kigobe cy'inyanja. Ikibazo gishya kije mu gihe hari umwuka mubi wo mu mazi urimo kwiyongera ku ngabo za Iran, imitungo ya gisirikare y'abanyamerika, amato y'ubucuruzi n'ibikorwa by'umutekano mu karere hafi y'umugezi cyangwa se umuhora wa Hormuz nyirizina. Byagenze gute? N'ubwato bwagabwe igitero mu nzira ya Hormuz nanone, ubwo Leta ya Iran yavugaga ko ije kwibasira abantu bose bakomeza kwitesha umutwe. Ikigo cyo mu Bwongereza kizwi nka UKMTO kigenzura ibyo mu mazi, amato ndetse batwara ibintu bavuga yuko hari ubwato bwagonzwe hafi ya Qatar, bwagonzwe n'ikintu kitamenywa aho cyaturutse ari misile cyangwa se drone. Mu itangazo ryayo ikigo gishinzwe iby'amazi mu Bwongereza cyavuze kigira kiti UKMTO yakiriye raporo y'impanuka ya 23 NM mu majyaruguru y'Iburasirazuba bwa Doha muri Qatar. Umuyobozi w'ikigo cy'indege umuyobozi w'ikigo cy'ubwato gitwara abantu benshi avuga ko ari igisasu cyaba cyateye ariko bitazwi ryaturutse. Hari inkongi ntoya y'umuriro yabaye ariko yaje kuzimywa, nta wapfuye, nta ngaruka z'ibyangirijwe bikomeye twabonye. Ibi bibaye mu gihe hari ubwoba bwinshi ubwo kano karere ko mu kigobe gashobora kwibasirwa cyane bitewe na Leta Zunze za Amerika ikomeza kohereza ubwato bwa destroyers ndetse no kushaka kwinjira muri Hormuz. Ikindi kandi Amerika ikabitari yonyine yafatanyije n'ibihugu bimwe na bimwe by'abasuni byo mu kigobe ngo gukumira ubwato bwa Iran, bashingiye cyane ku gushyisha mu bikorwa ibihano Leta Zunze za Amerika azafatiye kino gihugu cya Iran. Muri make ubwato bwa Leta ya Iran gutambuka, abanyakatari bashaka babumena, abanyabahrain bashaka babumanyura, bitiye n'ubavuga yuko bashyirisha mu bikorwa amasezerano ya Leta Zunze za Amerika agena gufatanya mu gukumira abafatiwe ibihano na Leta Zunze za Amerika. Hanyuma tujye kuri ibi ngibi aho Iran isa nk'igwata Leta Zunze za Amerika ukora ikitwa surrender, kwitanga kuri Leta ya Iran. Bamwe ntibavyumva abandi baravyumva. Umwe akavuga ko kabara gasuzuguro gakomeye Leta ya Iran ikomeje kugaragaza kuri Leta Zunze za Amerika nk'igihugu cyita super power ku isi, aho Iran yagisuzugura bene aka kageni ntago ngo bizumvikana. Ubu rero hari imirimo mishya ikomeye ya diplomasi irimo guturika cyangwa se kugaruka mu kigo cy'inyanja nyuma yaho bivuga ko Iran yashenye icyifuzo gikomeye cya Leta Zunze za Amerika ikagihakana nkaho ari icyifuzo cyo kwishyira mu maboko y'ubutegetsi.
intambwe irimo gusunika aka karere vuba cyane ikagera ku yindi intera iteje akaga. Icyari kitezweho guhosha imvururu ahubwo cyateje guteza umujinya ku butegetsi bwa Tehran, gitera ubwoba bwinshi bw'uko umuhora wa Hormuz uraza kuvamo intambara ahubwo yeruye, kandi bizana ihungabana rikomeye ku masoko y'ingufu ku isi yose muri rusange. Iyo mwibwiraga ngo petroli cyangwa se gaze essence bigiye kugabanuka igiciro mu isi iri imbere, muhanagure ku marira cyangwa se amarira nyuma yahanagure, hanyuma nanone mwitegure kuzamuka ku bindi biciro. Televiziyo ya leta ya Iran ivuga ko igitugu cyashyizeho uburyo budasubirwaho mbere y'uko inzira yari yo yose igana ku mahoro itangira. Nkuko raporo zibivuga, Iran isaba leta z'ubumwe za Amerika indishyi nyinshi z'intambara, hanyuma bakabaho no kubugira ngo Iran ari igenzura umuhora wa Hormuz burundu. Ikindi bagakuraho ibihano bibangamira ubukungu bwayo, ndetse no kugarura miliyari z'imitungo Iran yari ifite zafatiwe na leta z'ubumwe za Amerika. Ubutumwa buturutse kuri Tehran busa naho butaziguye kandi budaca ku ruhande. Iran ivuga ko nta biganiro bizabaho bivuye mu ntege nke cyangwa se ku masezerano y'igitugu kuri Iran. Ibi ngibi byose leta z'ubumwe za Amerika bizumve neza. Icyo cyifuzo cyatangajwe cyasabaga kandi ko leta z'ubumwe za Amerika zita zikuraho imipaka yabo mu mazi kigobe, bagahagarika ibitero byose bya gisirikare cyangwa se ibikorwa byo guhisha inyungu za Iran, kandi bagakuraho amategeko agenga kohereza petroli kwa Iran. Kandi mu gihe bisabwa bihura n'ibibazo bya gisirikare bikomeje kwiyongera muri imwe mu nzira ikomeye cyane ku isi, ubwoba buri kwiyongera bwo gusenyuka kwa diplomasi gushobora guteza ikindi gitero gikomeye cyane, ndetse n'intambara itoroshye yatuma isi yose yisanga mu kangaratete. Icyatangiye ari diplomasi kuri ubu ngubu kirimo guhinduka ikibazo gikomeye cy'umututu wa misile. Ingaruka zishobora kugera kure cyane muri Asia zo rwagati. Ugukwanga gukomeye kwabaye nyuma y'amasaha make Perezida Amerika Donald Trump yanze kumugaragaro nanone igisubizo cya Iran, avuga ko kitari cyemewe na gato, kandi ko icyifuzo cyangwa se icyizere cyo kurangiza intambara y'ibyumweru 10 yari imaze ihungabanya abarasazwa hagati, icyo cyizere gisa naho nacyo cyayoyotse. Ibiciro bya petroli birimo kwiyongera nyuma y'uko ibiganiro birangiye bidatanze umusaruro. Nubwo nanone Amerika ivuga ibariko kuri Hormuz baracyafite intugunda, baracyumva cyashaka cyane bacyumva bashaka kwinjizayo ubwato bwo bwa gisirikare. Iran yakomeje guhagarara hagati, ivuga ko Hormuz nta muntu n'umwe uzayigeramo, naho uzayinutsamwe amazuru bazayazana bakayaca. Gusa Tehran ukwigomanga mu gatuza kwayo nako gutera ubwo leta z'ubumwe za Amerika ku bundi buryo. Bati nimba mwarashaka ko twitanga mu moko yanyu, uyu munsi niba rimwe mwitanga, muvane ibikorwa byanyu byose musubize inyuma, mudupfukamire cyangwa se muri tubarimbure uko mwatubwiraga niko tubabwira. Nubwo nyuma yaho habereye ihagarikwa ry'imirwano iri y'agateganyo n'ituze rito mu karere kose, ndetse ya pilote zagaragaye mu bihugu by'ikigobe, bikaba bishimangira impungenge z'uko intambara ishobora kongera guturika nta nteguza. Minisitiri w'intebe wa Israel we Benjamin Netanyahu wa RSBB yaburiye ko hari byinshi bigomba gukorwa ku bikorwa remezo bya kirimbuzi bya Iran. Nubwo Trump yatangaje ko nubwo Iran yatsinzwe iterabwoba ryari ritararangira, Perezida wa Iran Masoud Pezeshkian yasubije mu buryo buteye ubwoba, asezeranya ko Tehran itazigera ipfukamira umwanzi kandi kizakomeza kurengera inyungu z'igihugu n'imbaraga zayo zose. Mu gihe Trump yitegura uruzinduko rukomeye mu Bushinwa hagati y'ibibazo by'ubukungu ku isi bikomeje kwiyongera, ikibazo gikomeye cyane kwihuta n'ikibazo kijyanye na Hormuz. Ariko nanone na uranium ya Iran iracyabangamiye leta z'ubumwe za Amerika, ku buryo ngo niba leta ya Iran yifuza ko bakomeza gucuruza mu buryo bworoshye, ari nako bakwiriye kwemera ko bagomba kureka ya uranium bakayishyira mu maboko ya leta z'ubumwe za Amerika. Abandi bati mwabonye iyo umugabo ajya gutegeka undi mugabo mu rugo rwe, gumereza ibikoresho byo mu nzu yawe niba ushaka amahoro, wamufashije kugura se, wamuteye inkunga, cyangwa se yaje kubyiba iwawe, buryo araza kubiguherezwa ngo utazabikoresha nabi ukica abantu. Iran iti ninde ku isi ugeza gukoresha intwaro za kirimbuzi nka leta z'ubumwe za Amerika? Ibi rero bikomeje gutera ubwega ndetse n'ubwoba bukomeye bw'ishobora kongera kubaho cyangwa se ibishobora kubura nk'umurwano mushya hagati y'inguni y'impande ebyiri. Ibyo benshi batatekerezaga akari byo bizaba muri kano karere k'Uburasirazuba bwo hagati mu kigo cya Perse ndetse byajyana mu kigo cya Oman. Ari nabwo bwoba buhari kuri ubu ngubu, kwibaza ese aya matati, ese iyi ntambara, ese iyi mirwano ntabwo iraza gutuma
ibyo byasubitswe byongera kuburwa, ibyo byasubitswe intambara, ibyo byasubitswe guhangana, byongera gutangira bundi bushya, maze imirwano ikongera gutangira bundi bushya. Bitekerezwa na benshi. Tujye kuri ibi ngibi. Iran yabigenje ite ngo ibuze Leta Zunze za Amerika kugera kuri uranium mu minsi 40? Ari cyo cyifuzo cya Leta Zunze za Amerika bari bafite muri Asia bwo hagati. Iran yabigenje gute kugira ngo iki cyifuzo cya Leta Zunze za Amerika kitagerwaho, bagikumire cyangwa se bakiburizemo, Amerika itari yabona iyi uranium ngo bayitware cyangwa se bayirimbure? Homba ni homboka. Hasi tugabane nimba wanze bimeneke. Iran ubu iravuga ko yari izi imbere y'igihe Amerika na Israel ko bari barimo gutegura gahunda yo kuza gufata cyangwa se gusenya ubiko bwayo bwa uranium bwo bakungahayeho cyane mu gihe cy'intambara yagombaga kuba. Ku itariki ya 10 Gicurasi, umuvugizi w'igisirikare Brigadier General Akimania yatangaje kumugaragara amakuru mashya y'uburyo Iran yateguye ingabo zayo n'ibikoresho byayo kuri icyo kibazo. Yavuze ko Iran yari yiteze ibitero bihuriyeho na Amerika ndetse na Israel kandi n'uyu bakibyiteze. Ibibuga bya kirimbuzi bifite uranium yo ku rwego rwo hejuru, kandi ko byagize uruhare mu gutuma ingabo zayo zigendera kuri icyo gitekerezo zikaharinda. Nk'uko Akmali yabivuga, Trump ubwe yavuze kenshi ku gusenya uranium bakungaye hafi 30% muri Iran, amenyesha Iran ko aya maduka ariyo yari yibasiwe cyane kurusha ahandi. Iran ivuga ko igisirikare gisanzwe ndetse na RGC byashinzwe mu mwanya wabyo wo kurinda ibikoresho bya kirimbuzi mbere y'igihe. Bifatwa nk'ahantu hashobora kuba igitero icyo aricyo cyose gikomeye cya Amerika. Aho ngaho niho bashyize uburinzi bukomeye. Gardner Akmalia aganira na RNA, amagambo yatangaje sinabura kuyakubwira, usinaba nkuziki nanjye akazi kaba kananiye sana. N'amagambo akomeye yabwiye itangazamakuru Akmalia, abwira yuko bari biteze umututu w'imbunda wa Leta Zunze za Amerika na Israel ngo baze kwibasira ububiko bwa uranium bwa Iran, aho nyine ngo Leta Zunze za Amerika gahunda zabo kwari kuza kwifatira iyo uranium akaribo bayigenzura bakayambura Iran. Ati yego hari ibyahanuwe byatanzwe mbere y'igihe. Mu by'ukuri imwe mu mvugo Trump yatangaga nuko Repubulika ya Iran ya Kisilamu ngo ifite uranium ikungahaweho cyane ku kigero cya 30% kandi kigomba gusenywa, kandi twari tuzi ko bari bafite uwo mugambi wo gukuraho iyo uranium mu gihugu cyacu. Bityo rero twari twiteguye, ndavuga ingabo zacu n'ingabo zindi mpinduramatwara za Kisilamu mu kurinda ibikoresho bya kirimbuzi aho biri ubu ngubu mu biko bwabyo. Twagomba kubirinda kandi twizera ko bashobora wenda binyuze mu bikorwa by'ubucengezi, binyuze mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi, urugero kugerageza kwirindira no gukora ubujura, kandi bakabasha no kwitwibira uranium yacu. Ubwo buryo bwo kwitegura rero bwari buriho mu turere twari turi munsi y'ubuyobozi bw'ingabo. Twiteze ingamba zimwe na zimwe. Wenda nakubwira ikintu gishobora kuba kitaratangazwa mu itangazamakuru. Twari dufite gahunda ku bibuga by'indege byasizwe. Urugero twiteguye ibintu kugira ngo ibibuga by'indege bitazakoreshwa n'umwanzi. Urugero gutwika inzira z'indege kuri ibi bibuga by'indege bibaye ngombwa. Izi ngamba zakozwe kuri bimwe mu bibuga by'indege bifite inshingano zo gucunga umutekano w'ingabo za Kisilamu ya Iran. Nk'uko Iran ibitangaza cyangwa se nk'uko uyu muyobozi Akmalia abivuga, iyi uranium bagombaga ngo kuyirinda umwanzi, bagomba kurinda ko bayigeraho. Nk'uko ikigo gishinzwe kugenzura ibikoresho by'intwaro za kirimbuzi cya Loni, Iran ifite byibura ibiro 440 bya uranium ikungahaye kugera ku kigero cya 30%, urwego rudafite aho ruhuriye muri intwaro za kirimbuzi. Umuyobozi wa IAEA Rafael Grossi yavuze ko igice kinini cy'ibyo bintu by'ingenzi bikekwa ko bigihari mu gace ka Isfahan, kamwe mu mazu y'ingufu za kirimbuzi akomeye muri Iran. Kigaragara ngo nuko Isfahan yahuye n'ibibazo mu gihe cy'iminsi 12 y'ubukangurambaga hagati ya Amerika na Israel ubw'umwaka ushize, ibikaba byaranatumye iba ahantu nyaburanga hibasiriwe cyane muri iyo ntambara. Raporo ziyongeraho ko urwo rwego rwahuye n'ibitero zoroheje cyangwa se ibitero by'ubushakashatsi ku itariki 28 Gashyantare, bikaba byongera ubwoba bwa Iran ku migabane ya uranium yayo ihora iri mu kaga ko bashobora kuyirimbura. Ariko ntabwo byigeze bigerwaho nk'uko bari babyizeye. Abanyamerika nk'uko bari bizeye ko bashobora kurimbura izi uranium za Iran, byaje kurangira uranium ya Iran ikomeze kuba mu mutekano aho n'uyu munsi itigeze ihungabana. Igihari
impamvu uranium itigeze igerwaho urayizi. Amakuru avuga yuko bimwe mu bikoresho bya uranium buri munsi y'imisozi miremire cyane ku buryo za bombers za Leta Zunze za Amerika za bombe bishengera mu misozi bitari kugera kuri ubwo bubiko bwa uranium bwa Iran. Ni mu gihe kandi nanone ngo aho bayibitse ayo uranium ibitse hasanzwe hanari harubatswe ku buryo bukomeye ku buryo igisasu kitapfa gucengera ngo kimanuke hafi muri izo ndaki. Akramania kandi amenyesha ko Iran irimo guteza imbere ubwoko bushya bw'intwaro zo mu gihe kizaza. Avuga ko icyiciro gikurikira gishobora kutazamera nk'icyanyuma. Avuga ko intambara yari yose iri imbere ishobora kwaguka ikagera mu turere dushya turenze iby'abanzi ba Iran biteze. Agaragaza ahantu hashya aho Iran yizera ko ishobora gutungura abatavuga rumwe nayo ikabarasa. Umuvugizi avuga ko izi ntwaro n'amayeri mashya bigamije gufata abanzi badashaka kumvikana. Yumvikana neza ko Iran ishaka ko imirwano itaha niramuka ibaye izagira ingaruka zikomeye kandi kazana amasezerano yayo. Uyu munsi kandi yongeye gutanga uwo muburo avuga yuko bazakora ibishoboka byose Amerika bagasa nk'abayipfukamishije ikemera icyo Iran isaba. Akinmare yagize ati uyu munsi turaburira umwanzi ko ntibasubira gukora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bakongera kuzana ibitero zabo bazaba babaze nabi, kandi mu bihe byashyize barabibonye bagomba kuzayishyura ikiguzi gikomeye cyane ku makosa yabo. Niba umwanzi yongeye kubara nabi rero agakoresha imbaraga ze kurwanya igihugu cyacu, nta gushidikanya ko azahura n'andi mahitamo atangaje. Iyi nzira uretse kuba ari icyemezo n'ubushake bya bagenzi bacu na bagenzi bacu mu ngabo izabakoreshwamo ibikoresho bigezweho n'uburyo bushya bw'intambara, kandi yenda ikiruta byose ahantu hashya hazagezwa intambara. Bivuze ko intambara izinjira mu kibuga umwanzi atigeze ategura ko intambara yagerayo. Umwanzi nta ntego n'imwe yigeze ageraho mu byo yari yiyemeje kugeraho. Baratsinzwe muri iyi ntambara. Kubera iki? Kubera ko mu by'ukuri intambara zo muri iki gihe zisesengurwa hashingiwe ku rugero rw'intego zagezweho. Uruhande ruhe rwatsinze mu ntambara n'uruhe ruhande rwatsinzwe. Nubwo ubu ahantu henshi mu basesenguzi mu buryo burambuye ariko babibona, kandi yenda umuntu ntashobora kuvuga mu buryo burambuye ibyabaye, ariko bya mu buryo burambuye cyangwa se butarambuye iyo tubisuzumye dukurikije ko umwanzi atageze ku ntego ze zose ziteganijwe, yahuye n'itsindwa rikomeye ndetse no gukubitwa kwa nyako. Ibi ngibi nibyo Iran itangaza. Leta Zunze za Amerika zahuye n'uva gusenya mu byo bari bapanze kugeraho batigeze babigeraho. Umugambi wabo utigeze ugerwaho uko bari bawuteguye. Muri make bagiye bahura n'ibihombo bikomeye kuri Iran, icyo bapangaga kitigeze kigerwaho bya nyabyo. Hanyuma ariko Mokhsaba Hamne, umuyobozi w'ikirenga wa Iran, nawe ngo hari uburyo abona ibitekerezo byatanzwe umunsi umwe n'umukuru w'ingabo za Iran, aho yari yahuye n'umuyobozi w'ikirenga Mokhsaba, bigaragaza uburyo ubuyobozi bukuru buhuza ubutumwa bwa politike n'ubwa gisirikare. Itangazamakuru rya leta rivuga ko Mokhsaba yamenyesheje umuyobozi w'ingabo ingamba nshya ku ya 10 Gicurasi, imvugo igaragaza amabwiriza mashya y'uburyo bwo guhangana n'imirwano iri imbere ndetse n'imibare iriho ubu ngubu. Iyi nama ibaye mu gihe hari impungenge ko ikosa ryose ryaba ribayeho ku bijyanye na Hormuz, Iraq cyangwa se Syria rishobora guteza imirwano mishya hagati ya Amerika na Iran mu karere kose. Muri iyi raporo Major General Abdullahi yavuze ko imitwe y'abarwanyi b'Abayisilamu mu bijyanye na morali y'imirwano kwitegura kwirwanaho no gutera gahunda z'ingamba hamwe n'ibikoresho by'intwaro bikenewe kugira ngo habeho guhangana n'ibikorwa by'umwanzi ariwe munyamerika n'umuzayoniste. Biteguye ku rwego rwo hejuru, kandi mu gihe habayeho kwibeshya ku buryo bushoboka ubugizi bwa nabi cyangwa se igitero cyabo, bazasubizwa vuba imbaraga kandi mu buryo budasanzwe. General Major Abdullahi mu izina ry'imitwe y'abarwanyi b'Abayisilamu n'ingabo za IRGC yijeje umuyobozi mukuru w'ikirenga ko bumviye byimaze amategeko ya nyakubahwa, bazarinda amahame y'imirongo ya Kisilamu Iran, igihugu cyabo bakunda, ubusugire n'inyungu z'igihugu, abaturage b'abanyacyubahiro b'intwari ba Iran kugeza ku gitonyanga cya nyuma cy'amaraso no kugeza ku mwuka wabo wa nyuma, kandi bazatuma abanzi babo babi kandi babogamye babagome bicuza imigambi yabo mibi y'ubugizi bwa nabi. Ibi byose ngo ni umugambi mushya aho bitegura guhangana bikomeye cyane na Leta Zunze za Amerika na Isirayeli mu gihe bagiye gutangira kongera urugamba rushyashya kuri Iran. Muri make ubwo bitega umuriro ugiye kuza batwike. Hanyuma ngo Hormuz ni ya Iran, ushaka kuza gufata Hormuz namugiye inama yo kuba yisubiriye inyuma. Iran yakaniye. Hormuz
ngo nimba hari abanyamure bagiye kwiza bagiye guhura n'ishyano rikomeye batigeze batekereza. Iran yatanze umwe mu miburo ikomeye cyane ku ruhande rwa Hormuz. Irashaka ko ibihugu z'i Burayi bizahita bitanga amato ya gisirikare hafi y'umugezi wa Hormuz bikamenya neza ko bizahura n'ishyano rikomeye. Uyu muburo watanzwe na Minisitiri wungirije w'ububanyi n'amahanga wa Iran Qasim Ghalibi nyuma y'uko Ufaransa n'Ubwongereza bitangaje gahunda yo kongera umubare w'ingabo zirwanira mu mazi muri ako karere mu gihe ikibazo cy'inyanja ya Gulf gikomeje kwiyongera. Mu itangazo yashyizwe agaragara kuri X, Ghalibi yatangaje ko Iran yonyine ari ifite ububasha bwo kubungabunga umutekano muri Hormuz, ashimangira ko Tehran itazihanganira icyo yise ukwivanga kw'ibihugu by'amahanga nizo mu karere muri ako karere cyangwa se muri iyo nzira. Bivuga ko Ufaransa buteganya kohereza ubwato bunini bwa Charles de Gaulle mu nyanja itukura no mu kigo cya Aden, nubwo bivuga ko Ubwongereza buri kwitegura kohereza n'ubwato bw'intambara kugira ngo burinde ubwisanzure bwo mu mazi. Ku cyumweru Perezida w'Ufaransa Emmanuel Macron yakanye ko ubwo bwato buzoherezwa, maze ubwo butumwa butera urujijo. Amagambo atangaje cy'amakuru cyitwa Times of India ni amagambo akomeye cyane yashyizwe kuri urwo rukuta rw'icyo kinyamakuru agaragaza uburyo Emmanuel Macron avuga kuri iki kibazo. Aho mu mvugo ye Macron yagize ati: ku bijyanye na Iran ndizera ko hari urujijo rwinshi kandi tugomba guhosha ibintu. Numvise ikibazo cyanyu, wavuze ku bijyanye no kohereza abantu. Nta na rimwe byigeze bibaho, kandi nta na rimwe byigeze bibaho ikibazo cy'uko Abafaransa cyangwa se Abongereza bo mu Faransa bashyira imbaraga za gisirikare muri karere. Yego, mu minsi mike ishize nafashe icyemezo cyo kwimura ubwato bwa Charles de Gaulle buyobowe n'ingabo zacu hamwe n'itsinda ryacu ryose ry'ingabo zirwanira mu kirere bava mu muhora wa Al-Mandeb mu burasirazuba hafi ya Mediterane, maze rijya mu kindi cyerekezo. Nta kibazo na kimwe kigeze kibaho cyo kohereza ariko abasirikare kuri ibyo ngibyo. Kuva mu ntangiriro twagiye tuvuga ikintu kimwe cyoroshye cyane: ubwisanzure bwo kugenda mu mazi. Izi nzitizi zose aho zaturuka hose nk'icyo zaba zigamize cyose, twanga imisoro yari yo yose niyo mirongo itukura, kandi tugavuga yuko agomba kubaho ubwisanzure mu kugenda mu mazi. Bityo ntabwo twigeze dutekereza byinshi. Nababwira yuko dusuzuma imvugo zose zivuga, kandi namwe basuzuma ibyo navuze. Ubwo twigeze kutegereza kohereza abasirikari muri Hormuz. Ntibyigeze bibaho, ntibigeze biba amahitamo y'Ubufaransa. Kubatsa ubutumwa bw'agateganyo tubyita gahunda. Dufatanyije n'abafatikuru wacu b'Abongereza, kandi turi kumwe n'ibihugu 50 n'imiryango mpuzamahanga kugira ngo bashobore gukorana na Iran mu buryo bufatanye no mu buryo gukorana no guhagarika ikibazo cyose cy'ibihugu zose birebana na karere hamwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kugira ngo twizeze nanone umutekano ndetse n'uburyo gutambutsa amato yose kazana ifumbire mvaruganda, ibiryo, gaze karemano, petrole n'ibindi bicuruzwa by'ingenzi. Rero ndasaba buri wese gutuza no kugira inshingano. Ndizera ko hari imvugo nyinshi zitera ubukana zituma habaho kwiyongera kw'intambara, kandi abatabishoboye ku isi, abatishoboye ku isi nibo babarira cyane muri aya makimbirane. Ariko uyu munsi twese turabagizi ba nabi. Abaturage bacu mu Faransa nabo bishyuye ikiguzi kinini buri munsi bitewe n'iyi ntambara tutashakaga. Bityo rero uyu munsi asubijwe ku mutuzo byibanze ku gufungura Hormuz mu mahoro ndetse n'uburyo bukomeye, n'uganira ku kibazo cya kirimbuzi n'ibisasu bya balistike mu buryo bukwiriye. Faransa buri hano kugira ngo butange ibisubizo bikomeye mu kuzana diplomasi. N'amagambo y'Abafaransa, Faransa uvuga yuko utari muri gahunda yo kujya n'abasirikari muri Asia bwo hagati. Ko ufite ubwenge wajyana abasirikari muri Asia bwo hagati. Muri Hormuz Iran ntabwo ikina ntitinzamo, kandi Abafaransa ntibari kure ya Iran. Bivuze ngo urusasu rwava muri Tehran no mu Faransa ngo turi. Nanjye ni iminsi iri izatubwira byinshi. Mwakoze kubana nanjye iminsi yose mubana natwe muri inshuti nziza. Umunsi mwiza.